Kako se zvao boljševik? Jovo Čaruga. Pogan čovjek, pogano ime. Pa što jes men Božo kazao, baš pri dispust duše, po kojem duši kaže: čuvaj dermi tiće, Čaruga. Tići, atak! Zaklon! Čaruga! Ma nemoj. U proleće te sada već davne i daleke 1968. godine činilo mi se da svi osim mene imaju žene svog života. Vreme je neumitno prolazilo, a ja sam sve više predosjećao da će se tih dana najzad i meni nešto veliko i lepo dogoditi. Prema neproverenim podacima još jedna nova nemačka divizija kreće prema nama. Kad dođe do borbe, nemojte mi se puno junačiti. Prema tome moramo napustiti naš plan za prodor u Srbiju i Makedoniju zbog ranjenika. Ako s tobom ludim ne izgubim glavu, ne znam s kim ću. Taj čovjek, taj Petar Marko Jakovljević, taj naš troimeni podstanar. Znaš li ti šta je taj čovjek? Tvoja mala. Ma jok. Tata, žena sam. Slobodno ovdje. Joj, Radovane, crni Radovane!